2022 te 2023 bisio income tax return nimari 6.18% kwbang ungkha jotowi 7.40 crore ni sebo kwbang income tax return ungkha aboni bisingo bukcha thai tax ni gosi mwng rikha 5.16 crore tangsala loksabha obo haikena samani nukjaka kendriya thong montri Nirmala sitharaman bo saklaikha 2021 te 2022 bisini se 2022 te 2023 bisio income tax ni mari thangi sogoika 6.18% no 2022 te 2023 bisio barani tax 20.33% ni simi kwbang angai 19.68 lakh crore kwbang angmani nukjaka return ni se phunuk mwng rikha sitharaman aro rogo nukjaka laithani bisiburiyo income tax return ni mari kwbang ungkha 2022 te 2023 bisio 7.40 crore ni sebo kwbang ITR file khlaijakmani aboni bisingo 5.16 crore thai bukcha tongmani te 5.16 motha saklaikha borong tax return nangya hwnai 2021 te 2022 bisio 6.94 crore ni sebo kwbang file khlaijakmani aboni bisingo bukcha tax tongmani 5.05 crore ni sebo kwbang 2020 te 2021 te 2019 ni simi 2020 bisio ITR file khlaijakmani 6.72 crore te 6.47 crore aboni bisingo bukcha thai tongmani 4.84 crore te 2.90 crore tax aboro kwbang khlaina bagai hapangni bwkhakte naikolmwng TDS TCS ni bagai IT te ITR ni pre-filing update returns new form 26 AS te non-filer monitoring system Bureau report Kokharang